Pamiarsa dresta meamuk-amukan ring desa adat Padang Bulia Kecamatan Sukesada Buleleng. Katanya nih kemargiang ritat kale rahina pengerupukan nyepi nepet ring tilem kesange rahina Buddha paing wayang. Nanging rauhi mangkin dresta inucap sampun sida kepanggihin ring sesolahan acara ring Buleleng. Dresta saling siat nganggen api inucap kemargiang nepet galasan di kale ritat kale raina pengerupukan. Ketanyani nyangger sandikale kerama desa adat Padang Bulia langsung mepupul ring ajeng pemohan sewang-sewang. Raris antuk sinarengan Yuwana sampun nyiaga yang danyu. Selanturnya nih danyu sani sampun medaging api ke bakte oleh Yuwana nih antuk ngidupang ring samian kerama. Mejantan api nih ngendih sinarengan Raris Yuwana nih saling siat ngangen prak-pak dia diastun saling siat ngangen api dan wentan Yuwana sani kantos kanipun. Oleh kerama desa adat Padang Bulia, dresta sani ngawi kunayang serana prakpak ke bawah tradisi maamuk-amukan utawi merupuk. Dresta inucap sampun ketami dukiriin, tur kemargiang ring desa adat Padang Bulia nyabran awarsa apisan ritat kala pengerupukan nyepi. Tradisi maamuk-amukan puniki nenten-wentan sani wenang utawi kasor, yening danyu sampun paden majantan sampun puput. Lianan punika, danyu sani mebakar inucap kepercaya oleh keramani Cina Dewa Agni. Kerama desa adat Padang Bulia ngemargiang tradisi meamuk-amukan puniki wantama tujuan antuk nyomnya sekancaning male ring pemargin raine pengerupukan arahina sadurung nyepi. Yasar Yuli, Bali TV.